Москва шаарынын Новорижский шоссесинде жайгашкан Major Auto салонуна келдик. Ушул жерден автоунаалардын бааларын сиздерге билип бермекчибиз. Андыктан аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Бул Toyota унаасы. Чыгарылган жылы 2007, пробег 95 000, баасы 345 000 рубль. Абалы өтө жакшы. Сиздерге арт жагынан дагы көргөзүп коеюн. Салону. Эшиктер жабык экен. Так. Кийинки унаабыз бул Toyota Highlander. Чыгарылган жылы 2013, пробег 151 000 километр, баасы 1 159 000 рубль. Объем 3.5 автомат. Ал эми кийинки унаабыз Toyota Verso. Чыгарылган жылы 2015, объем 1.8 автомат, пробег 129 000, баасы 829 000 рубль. Кийинки унаабыз Toyota RAV4. Чыгарылган жылы 2015, объем 2.5 автомат, пробег 71 000, баасы 1 350 000 рубль. Машинанын абалы өтө жакшы көрүнөт. Кийинки унаабыз Toyota Venza. Чыгарылган жылы 2014, пробег 100 000 километр, баасы 1 319 000 рубль. Машинанын абалы. Эшиктер жабык экен. Бул дагы деле болсо Toyota Venza. Чыгарылган жылы 2014, пробег 139 000 километр, баасы 1 315 000 рубль. Объем 2.7 автомат. Кийинки унаабыз болсо Toyota RAV4. Чыгарылган жылы 2018, объем 2.5 автомат, баасы 1 565 000 рубль. Кийинки унаабыз Toyota Avensis. Чыгарылган жылы 2010, пробег 73 000 километр, баасы 600 000 рубль.
Havalı öte жақсы көрінеді. Он алтынчы литий диски. Кейінгі унауыз Toyota Land Cruiser Prado. Çıkarılған жылы 2014. Пробег 137 000 километр. Бағасы 1.880 000 рубль. Жоқ, 1.185 000 рубль бағасы. Volkswagen Polo. Çıkarılған жылы 2017. 1.6 объем, автомат. Пробег 26 300. Бағасы 670 000 рубль. Ақ түстегі Volkswagen Polo. Машина жылтырап жаңы ойынша екен. Бұлдағы Volkswagen Polo. Çıkarılan жылы 2014. Бағасы 525 000 рубль. Объем 1.6. Автомат. Volkswagen Polo. Çıkarılan жылы 2014. 1.6 автомат. Бағасы 480 000 рубль. Volkswagen Passat B7. Çıkarılan жылы 2011. Пробег 106 000. Объем 1.8. Автомат. Бағасы 650 000 рубль. Volkswagen Tiguan. Çıkarılған жылы 2016. Пробег 57 000 километр. Объему 1.4. Автомат. Бағасы 920 000 рубль. Volkswagen Jetta. Çıkarılan жылы 2010. Пробег 123 000. 1.6 автомат. Бағасы 425 000 рубль. Volkswagen Golf. Çıkarılan жылы 2012. Объем 1.6. Автомат. Бағасы 408 000 рубль. Passat B7. Çıkarılan жылы 2003. Çıkarılan жылы 2013. Пробег 121 000 километр. Бағасы 725 000. Коробка автомат. Объем 1.8.
Lexus RX 350 çıkarılgan жылы 2000 GT, пробег 105 000, baası 800 000 rubl. RX 270 çıkarılgan жылы 2015, pробег 64 000 km. Объем 2 GT, bası 1.825.000 rubl. Lexus EX 250 çıkarılgan жылы 2014, объем 2.5, автомат, bası 1.385.000 rubl. Lexus GX 460 çıkarılgan жылы 2013, объем 4.6, автомат, pробег 108 000, bası 1.995.000 rubl. Honda CR-V çıkarılgan жылы 2012, pробег 130 000, объем 2, коробка автомат, bası 970.000 rubl. Honda CR-V çıkarılgan жылы 2012, pробег 78 000, объем 2.4, коробка автомат, bası 1.199.000 rubl. Honda HR-V çıkarılgan жылы 2013, коробка автомат, объем 2, bası 1.115.000 rubl.